Bon, hotep yani abo fakrimda dabi na belu nuandwa mrabani nuana Azali na Junaidi na Jayamada Shafi nile kungumanyo la hanyo pia yani ngamjofunga wangu wangabi hatandi okanaye mwanansi ulo kinyume neze tabia za hanyu waungwa wenji wana waziha abo ngamjofunga wangabi hatandi ngamjo urahitwa wanadamu wangabi hatandi kaula zimu mjuzi se omwiso hanyu ndi tena kana kabati namna izo sijo hisa Mwenyezi Mungu janlazise haraka shabreda na ikazi yanshi yabonde heliyo hatandi ngamdunga wa heliyo hatandi ike mwanansi ujoka ukange kinyume no ukatili wa hanyu no ufujari wa hanyu no umaluni wa hanyu ngamjo mrenga mfunge ngamjo mfanyilia intimidation ngamjo fanya hizo nyuma nzao mumrehitwa mpange milisi homijini mpange yani kamchuona haya ukana daraja mwasilishensi hatu mtoi wasilisha hama Kameruni na Gabon yani ya fahafula ya fawenyi yani risao la kulihali hizo nikamchuona haya sha ngam amini au kana ekasinda nyi ngabweka kwa na ukana conscience tranquille ndo ana hanyu haunde ze famille za hanyu kanyinyi ze conscience za hanyu ngizo tranquille juma urahitwa juma udhulumu wanadamu ze haki za hao juma uami ya mwanadamu jokanza ambe sijao juma ufedhehi wangu na ujabari wangu na utakabari fuenda mnyo yani ngamonao hamabo ngamlalao mhundu ruku besele ngamjola la mhunde ruku ekanga mzihunda hao shanga wakatika o hata nyinyi kamna hunda ruku ngabakatika yao o ana hanyu wao ze famille za hanyu kwa na ukana conscience tranquille kwa na ulala wasiuhe kwa na uzungulia harma amani izo amzijue roho ekaka mtuzijua ngamumjuzone kanga mfikira hama nusu ya hanyu wazijua mwanamsho watu Fatima Mzee Saidi ngelazimu haraka sans condition ya fungulo ya tola mdansi za reprise andabo za hanyu hizo banga mjo ushite ranza kamjanza halafu na mzidi kakweli mjemone kamtujo shite ka Fatima we mzima jakume losi pambala mndu la twenda la rondolo aiho elewa shawo mwana yazalwa wo mwana ulona wanrua manzao wo mwana ulona nasaba wo mwana mzalendo abo msichona ukana ngamchungohu sasanya japindu la kulimba mwanzo mfanye buni baka mna ushinda na umando mubalia undo ulo ajala hanyu ngamwambioni wallahi undo mwendo ulo ajala hanyu na nyinga mjoro ngamjoro hakamna ushinda mfungwa nansi wa tabiha upia kamna ushinda mware hitwa hata zebali mwazini kema jeshi kezina utosha ziure wandu pia hitwa wajoka ukawavuku wajoka ukangwajo hunde shwabaha ngwajo humlani na nyingwa jo humlani mbitsi kwa na udo mransi ni mogoa haukana mbaha la vengeance c'est un plat qui se mange froid c'est un plat qui se mange froid wanansi wangapi mwadhulumu mwarenda onani eze majafo ya moya hao ya iva mengoni mwao dami nsi wa miche mengoni mwao wenji nsi wa miche majofa moya iva rilinda o endini osikurjo hunde bahati ya udiba nasingar jo udiba nasingar mabia nukana yare mabila avenze shangar jumre mane amhara ndia mzimba pale yotoka nzima sinda ila gwaya hanyu mdongo reje hena usiku moita gwagwagwa ndia mzimba pale inunde fe hanyu ranza kamjanza
kana mwashuli harma utakabarifu ngamfanya urongo ikao kezia parojiri harma nsi hatu na wanadamu waluma conscient wanadamu ikao bainge nga wanadamu dani kawa sawandi solemewa neze abi mfanyao ne nepotisme mfanyao ne dictature mfanyao neze intimidation neze injustice mbumiao ekati wanadamu wasoma ekati mwana jeshi ekati mwana soma mahakama ujo ujaya jamdibeni harmanzi ya za haki bahinga mjoli wazo harmamra jina ujo tsatsaya ya fubeni hau ya fube owana hanyu hauze famiza hanyu na mkema dhamana baizo nyinde mzitumao izo nyinde mzitumao mrati chodono udivo mduna doone ya rema handa bangarema wakati mwingi ngarirema wakati mwingi mwanansi ngurema wakati mwingi mwanansi ngurema wakati mwingi wandu wasoma wadaza homijini hatu bainge kwa chudungaye zishakwa chusubuti uzamba kawatwaitiso henye mafundi wa dini wadaza wala jirendo na akili na msomo wadaza wabulia zenongo zinu bainge zinafsamoza hao ngezi kusuri hao shawadaza kabatu subuti azambo no azambo ngwa washashi ngaramwambia nokana waivaze muo ohunde bahati ngwa judiba haini namna choka yonsi ngami mengoni mwa judiba wadhulumiwa na karjajo karombe ensi hatu iwasili harma daraja ya mremana mdiba shayonde daraja mwe wasilisha kanganyi juma usorema na mdeshelea ukana wala horema waha hodiba gamumnikoni hikma ya ukana omondwa hanyu ondo ulo ajala hanyu abongona mzidi Mwenyezi Mungu namzidisheni mzidi nje mmone ya ukana abanunga hamru waha jindu notsi jindu jalanga eshelea hau jindu daba sha jindu la mndu waha mfu waha jifu msamu wo wafu wabake majifu muwe mru nga muwa wandu nga mfunga wandu ngabo wabaki otep la patrie ou la mort nous vaincrons otep.